Lekshadam kun awing na tum psychorally the talk with Sorintan Howrewi ka therapy sotli welcome salushid dalaye ajay tumna exclusive interview aka yang room paisa se rimpala khai episode aka sarak ji rimikap da hangai dalaye ajay itumli kiashila khai special guest aka rangrumi dalaye ajay chanpai sahi awi mangai na itumna kuchunga teishin ka khui sampangre ajay Ukhrul Autonomous District Council we CEO Sadakle Kuira David Kushungnau MCS ana rangurumi dalaye ahi itumik chungkhan la theira magthaila leisa lapai itum tangkhunau li theithang mela khai kala itum we administration we alongli mutala ka ni yang sang milaga itum tangkhunau ping mutala itum tangkhunau ping welfare we wang muchuk milaga itum kharing krakli ringpha sang khawai kala itum apamli upgrade salaga itum kharing krak kommaida convenience samaida comfortable samaida kala future wang muchuk milaga itum ringpha maida okthui khawai ka thanak sada pamdak leya tangkhu ya khoka khane jena acha ali chanpai sangrum laga itum na ka shok jang chungga thai khui samphangra arwi chanpai hi moron banda chatwa khwaisa se remeka da ojanali episode li show hili welcome sadale no atam ka sak chungga le salala yaru wangda na muchuk milaga atam khai shok mi bang chungga ningshiye kala welcome sadale ningshila gai ringpai oja arwi anyway chanpai sawa khwai in a remake da na CEO sada kum 2021 when ne in a week kila board sili angaba jena experience ka sa hili ring phala ring shila jang sala pai mili engage ka ot sa khangrum hili and remake da ADC with CEO as aksada achara shum the experience sara dakle tiangwei ka in the lighter kila partai na tiangwei ka share samilo la ka chanpai chara khwaisa se remake da ili the we talk show hili invite sak mi bang ning si chung khan mi tale ili you personal experience you works at the hanglo ji kha Ukhrul district li chief executive officer ADC li ungsa hina in a sa gai service li hina ring pa mi kap tale okay in you service sang mi kap tak sai senapati jiwi li Ukhrul okay imphali la sai chanteli la sai jiwi ngai hili public interaction li tangkhur nau hina imphal ma jangla senapati yaina chanteli tangkhur nau hina tata issues ping thai mai okay kala office li kharali la tada decency la maintain sami pam lang bai khar da ina experience ga itum tangkhuli itum ina ga thai li re da aksa da thai ka hili ra ga pam da yu staff hi thing ga si khalai ena tangkhuli ram mai na khra sau gi da ta ram khang tai gi de yaw lai wo yeah chan han lan han chang hiwi khang tai wi experience ka ke khniali CEO sa da ra ga pam ring pa mai ga gi da school exactly ram yaw thi gi zat ham kala I thum tangkhul wi hospitality chang north chong sang la ring pa mai okay west chong wa la ring pa mai south east wa la I ba sarai re okay I tangkhul na wi dala kai ase da gani chan han lan han ni hi ring pa okay dai hi ni okay ning share ja yes nana ADC hiwi akuyak sada ram li yaw thui yaw khazat kala ka shok jang ka pha ka shi sada inspect sak zati ithung go tong na ring phai mi kai khaba sada ma jat ngai mane kala grievances si mang na ngai la le ka publicly interact sala kala tangkhul na wak sada no leadership alungli initiatives si tada khuidak le ji mi chung la appreciate la sab bam de le arana CEO ak sada yang sangdak le hili 2021 till date hili major initiatives ping major projects ping programs and policies kachung kala sahai re kar khamatai ping hi yarui na thai pai mai khwai khimo mai ka thada sali klyang ka thada kisara shumar do kala pipeline lila ka thada le meri do chila kha thengai le chila kha share samilo iwi adam li infrastructure development here masala ni dang bai okay jigla jila ina ga pam tam hili fund release masa thui ka fund release masa sala la ta the office we sa the ishiwi ADC initiative ku chung khlai re make up the
itu mi ADC we staff strength khetiau ngai ni Okay. waja ping hi jang chi dai de iwi first initiative chi go students teachers rationalization waja hi wat phung au gi da ke tam nau khlei pam li waja am tha da khmi in ra ga jang tam li ta da hi hang ko wa ta da kham tha la ba chi ta kha ta da tang khul wi idum wi system ma ga ta da lai gi sa jaw re le idum wi headquarter ka tha new kenen ga tha mi na ning jang pam mi ke tam nau khlei ma khlei ma thei mi waja hi tra da ji shat ma khula lai ji da Oh. Ada the far flung area le ke tam nau ma lai thu a waja ma lai thu jang hi wi lai sai chai na hot na man la ga ra ke tam nau khlei pam hi waja ma thala ngai lai issue we transfer posting policy ji wa ngai na every after admission sai just before Christmas ye isi AI bing na headmaster ko tongli phone ai call sai SMTC bing li pau mi ye ke tam nau leng sak lo ja mi re ji issue we motive ni ya ara ring pala kai ke tam nau hi lei ka oja le ke tam nau ma lei ka ta da I oja la mai bu pam ne ara Oh. Main sala kai na school we welfare we wangpa school we upgradation le ot ka sa da klei da thei de le oja na hang da klei chi ang ka ara athang na firstly khang chili na ra ka pam we na fund release mak sa o ji wai na no we administration we la ka chung ka hab la lai sa la pai da shan khui da le ka ra in na na hita da ot sara da klei sangai lak sala la ma sa ka pai le da klei wa lung hili or na sa ka pai alung li la major challenges ko chung kala face sa la pai da khui matala gai na ithumai town hi sanitation li rano or ngateng te project li rano ka chigatha major projects and initiatives khui ke da plan ga sa hili kala steps ko khui jili ka chigatha challenges face mai sa do struggles khima mai le li kle ang jila yaru la kha thengai le challenges si chung khala ye re makeup da hi fund release ma ga sa hi hak makeup ji issue a khane yang ka fund release ma ga sa hi itum da thai ji ja ADC member bing yim lai thoi okay ji ba ngai na fund release ma ga sa ni jai na fund ma lai thu da ki kum sa ba gi jang tu jai na ga khni li itum mai sak mai kap ga ji hi ichi ADC wi casual staff bing the salary jang imphal we na government we salary hi ma ka ji tra 64 casual staff hi lai sai ara tiaw me re hi itum na hiling ran khu la khami ni hi jot la kai major problem ma ne jai na ga thum mali itum mi staff hi machine tiaw na ga ni yang ari hi 450 chi short sa tre okay lag jam sa da itum mi li veterinary doctor ma lai ne veterinary department lai medical department lai medical doctor ma lai ma ne yang yani itam mi regular engineer ma lai ne BWT lai regular engineer ji ga engineer sa da point ga sa yang ke issue wi waja engineer khani jang okay yana atum da atum ni ji utilize sa da le okay oja ina shimang thadau ge aru hili yaruina phapta pai me khwai wang aru ukru autonomous district council hi departments being hi ka changka ta ka thada leiran laga kala ka thada operate sa lai lai chi tyo ka highlight sa za laga chu thili inni wi challenges face sa da lai chi rata khwai sa se china na tyo ka highlight sa la ga aru hang da klei bing ling sun laga issue wi autonomous district council hi di department thruk lai okay yani issue hi li hak mai kap chi department education ni education hi li 165 schools lai tare hi ta da kam jongai ni ukhurung rom da yang jaina ajigum lag tam na wi thing shini lang da lai okay yani school bing hi ithum da video call line monitor sa da lai AI avuna school avavu thangali video call sar daga ji ithum in a monitor sai yang ji akhane ke khni li ithum wi engineering department BWD lai yang hina idam infrastructure development nga ta hi li sa ji ni ke hi 2022 en ajira shong da fund release hi mlai thu gi ta
hiba hi ma singala le tare Okay. jaina ga thumali itum agriculture department le ye khai hi le da otra ga sing kam le mane yang state fanaina depends how hida juili issue dai mi ka gi small down yang small down committee hi le tale hi na 1971 act section 33 li yang ka wa down hi pra ying sang gi ni ali mi gai pang sha bi hak lak khai hi itum arira shung da department wi khang chan jir ka da da itum wi initiative mu khoi the le chang ra yari corporation da kwat la lai how chi dai de fully implement ma sa khar lai yang like veterinary department hi le te le doctor ma lai ma Okay. chi dai di tum ot im sa ra pa ma ne yang hi na isi department ping ne Okay. Department ping hi staff shortage lei ser da lei la ji ka pai la ga operate sa da klei ma lei do. department ping staff ka wat sar gai ni Okay. hi da da issue adc wi sa da 450 hi shortage le gai ni yang Okay. Ukru wi mang hi. ukur mang wi Okay. chi dai da ot ke sa ni hi wi ke sak le yang Okay. Haga arwe ojana na gang le small town committee li in tio mai ka emphasize sangai le itum hi li town hi li mi chung khala ok thil leo kala aro ukru town hi la haksang re sang ma man da leo gi da sanitation hi li importance tio ka sa khui la ga han ngai le in ka thei ka sha li ukru town I mean ADC na small town committee with train garbage collection hi chung ka active salain ka zathara thei gari na collect sami la ka dispose sami la ka hili ina ka shali ithumwi locals being hili pam da claping dukan ka sarono or households being reno tang li da claping wena maximum corporation hi makhmi tha da shai ithumwi collection hili la yani hiwili yari wi shoina corporation hi matha da mak leitran collection hili or town hi sanitation initiatives ku ga hili department wa kaina challenges being he ka tha da face ha da le do acha ba corporation ni me thang mai ka wa ka tha da itu mi town hi maintenance le mai pa ro do chi ti ong ka thai ngai le issue wi solid waste management ji ga small down wi committee wi od ng ru di le hi da da ya really la da blame chung ma sa se re make up the issue wi department ku shoi hi admit sai maram idum initial stage li idum wi da feasible sa la kaya solid waste management plan side idum da mong ran sangai sa mane okay re da khui sangai sa pam ji feasible ma sa tu ya no idum wi proper solid waste management plan side ara mlei thu gi da mashem ga bai ji i mashem ga bai thu gi da public ping hin la marakalia idum na da open term ga sali da bring ga phala lai bapam okay ji idum wi khang tan re make up da ka khniali arina na khang han ji li tam da yarina la thai ngai sa re yeah da phaning e idum da waste garbages khang ngai za tak lai khom za tak lai shuti maning ga gari khani or go thum hi za ching e yang nasam gai ma lai mani ka idum na public response ke tiao ka shui dau ga da expectation we na yang maram public na ari idumai waste collection card we subscribe sa dak lai hi whole ukuru hi public wa 142 mangi okay hili rashom tang hina 50 waste card subscribe sami tungre alungdang hina 22 sami tungre pungon dang hina 15 sami kala da ukur down hili spread sa laga 57 le tale yang the UN sam ga bangi 28000 chi per month sam bangi yang okay whereas itum the 15 sanitary worker hi engage sa dak le ni yang kala gari hi maintain sa dale yang yani itum mi shong hili financial burden rata lai pa ma okay yani merkali tolob la jung da mami regular la massage ga
ทั้งกลีทริปขึ้นนี่ว่าก็ไปตั้มกุชงกันเลยขบาลบายแต่ทั้งกจีดมันนิ่งมันไอ้ว่าตะเลยก็มรคลิมเมื่อบ่าคืออาตมบิงในอีทำดีอิลีรีควสก็ใส่เนี่ยก็ถากเลยแล้วก็ทริปบ้าขบายแล้วก็อาขบายอีทำจากไว้ใส่ดีแล้วก็กำลังไปอีด่างอย่างแต่จีกิทาวีอีทำต่างคนเอาเสไรเด้อถ้าจะจีโฮก็มีมรคลิอะไรแบบนั้นโอเค challenges สิอปงจุงให้เลยสารบาวจะอาริจิลีนะเทคงากันยารุยนะอาริคิดว่าคิดการ์ดจิโด waste collection card ฮิปาฮีจุงไม่ได้ subscribe ซาซิจิบะwaste dispose ก็ใช่เลย or department we collection you maintenance เลยริมพาขมายอปงราลาก็ถารดจีดาร์การซาลาจีราเลยโอเคจีราเลยก็จีอีทำว่าจี efficient สามีคาร์ดมันทำให้คาร์ดซาเชบร์โอเคอารีละ waste collection จังไว้ทั้งก็จีได้ petition ราดเลยยังอดไม่เลยมาตาอีทำอดซากีจีจุงกันเลยอีทำนะจี manpower จีปัดลักตึกเลยสระตะพงไงยังแต่เนี่ยจีอีทำนะมุขสังมีร์มันเนี่ยก็ขึ้นเนี่ยลีจีลีสักมี problem มากเลยสักมีกับจี issue problem ฮี solid waste management plan site อารีไม่เลยรังฮิวมารีเอน่ะจนถึง date 9 ลีฮิวหักไม่กับจีต่างคนลองต่างคนก็ตำนาวลองต่างคนมีเรื่องลาลองต่างคนชินเอาลองลีถึงมุโซบะไม่เมื่ออีทำมือ solid waste management plan site ก็จีตั้มทรานลีทำก็จีเป็นหนึ่งจีเอาอีทำเนี่ยฮิลิซาร์เดอร์มาอัปมากพาคุยละคงในน่ะ objection สาวอาริราชุงเดอีทำมีอัปมเลยรังโอเคอัปมีมาเลยทุกิเดอีทำมีอดมาซาบะไปอาริรุอีทำเนี่ยสิจินเด็กเลยอีทำมีก็สวดดาวนิ่งหักล้างขายคุยกันเลยนี่ถ้าดำซาเด็กเลยเนี่ยยังฮิลาจากุมฮีมี42นะฮิลิมาซาไปไม่ได้ยาวเดจิวว่าไงเนอะอีทำมีอาทั้งมี issue achievement จีหังไปยังถ้าดาริรักชงเนี่ย well research ปิงลีอินังก็เก่าใจนะก็เดี๋ยวองค์จนได้ทำได้ตั้มปิงเสร็จจากสักวีเดที่ไงเนี่ยมาซาไปมารีนเดจังที่ได้แต่พิซซ่าสังเกตละแต่ที่ที่ได้แต่สักวีเลยก็อาริรุฮิดัมซาเดเลยโอเคADC we mtala in small town committee na ida da yaru wang initiative despite the struggles initiatives ku mi da clearing pai atang ina chungmai ga ju khang han ja aru lung ta ngai jine chungmai da collect sala dispose sa ba hila chungmai ora ka aru dispose sa ba apam we issues la later tha da thai ja ADC we plans and policies li da ka aru solid waste management plan no or aru we current dumping site we issues being here no he ka thada ki sa ka wa hi we issue face sa da le he solve sa pai ro do ithumi ara population la chung sang au gi da waste la chung sang ngai chung sang le thada la thai da le ka la hi pa hi wa minimize la ma sa ma raw ne mi chung sang da ka ti sure da je na he we solution hi ka tha ka wa ra pai ro do aru solid waste management plan chi la akha or morning aru present solution ka la long term plan hi ka da le li liang ji la kha thai ngai le idumi present solution here sam region now cycle active participation hi darkar sai idum na thai ji plan sai ti malai ne ADC mi wi ram hi da da masala go hun go hor ga sani ji daw gi da idum ya recycle rana ning shar la kai na idum we waste gi ji vegetable waste lately degradable jang hi da hi idum we waste collection hi ma sang mi si gi ja adum dang le le idum har ga ta she mai pai jang yai ne ge khni li idum mi date 15 when over plastic ki ma thot ma ji kai de he thought ke find the government ta kai ni hi isi na ga da mning ne all over Manipur ne ji thaw gi de idum hi aji na last di sala pai jang plastic alexa gi ji okay saturday li isi hi sanitary worker bi shuti mi awi marama mi ta da thing phanga na ma tolom za la watsa da klei ni jang ji da ba ji da gi da
the ring by Saturday jang idum shooting me. Taga Monday he collects a 15 year, me could lisa. Juvangain Achina last hour. Itum we plastic he. Iji Jashina Minsaga Salaga, Nalili Pum Camila, Sali die. Okay. Marama itum he, Quilaga, itum we dumping site Malay together, itum pum wipum la Malay. He we saccalini. Juvangain public intervention di haklakan leo Rui plastic which is single use plastic here other taka kajashin la motot by two jine kajashin arashin kajashin care quickies negative when later la order here ara number 1 item he source league thing is important yeah he district administration deal ajondang item we state level meeting side jililam thalagan mi gaini then he ben sampamra jena item the single use plastic here message plumbra jena item we water bottle jiga 1 liter miyaye okay jiwe azingbing jima khamyani yang jena item we water bottle ga tha here item we waste collection card lim sang milo item we collection center ping certainly jili sang bi pamlo item we collection center bottle collection center yang okay kaji tha tang ji tarkar sai ji jiba ji hang milo item da item we check ready yang ministry and environment department li hang mira laga tum da provide sare ji pa Ojaru in kigla collect sa ayu hang da leji kajigata oti collect sa kajigata yi masa or yaruina thei by make vai collect sa chili kong by make vai yaru wi collect rak sa chi tran kajigata pin collect sa kajigata masang mi gi do any plastic item ping he ari jang please sign a kamasang milo item we permanent waste dumping site he government da serious lagai na ukuri li lei phmo ji kai ni isi serious lagai na pha le hiwi ring nai area isi yang kanai waste dumping site sa khwai yang the item da aji hi da chance khoi la la ta da shopping li la pau mi ta da ming rok se yeah ka ji gi dan ngalei hiwi ba ji kan ngai da le ka hi item ring pha la kai ni plastic item chang item mokhui mra maram government ma thot pai mra ji khu yeah item ka thau ra ka item ka jon sak ka shi ka tha yang item cartoon box ka tha ji ba chang ji ben ma sam ni ka thot bi yang ji thau wi item dumping site here ari hon ma thot ta ka space sing along the uthum thang li pe mau ji wi thi li item collection mra li mra yang jene iwi dumping site ma khali hi here ukur down wi sa da richup naw ko tong wi problem ai de de khui iwa okay Ojaru dumping site pha da klei li sangphang shilai le da klei hi issue hi khinang sam rao do kala chamsa da kachi ga thana mi ka pai mi ngai le sa ka wa ada hiwi advantages ping hila ti ongwe ka share sang sangai le kali ka chi athumna provide sa mi si jiwa ithumi wang ka tha da comfortable sa mai convenience sa khamai apong sar do re makeup da ini ta da thar mi ngai no individual sa da ngalai mi ngai mi khalai yi swat naw la yang ka kham dai ba khong nai ngalai khwa ping ji ma kham ya yang jai ni ka ji gi tha ba khu sa da iram lim sa pai mra ji la khalai ha yang ji da wi da ra pharung ba sung da yang ai ri dom ra shiroi ka sung da yang ta le yang ta itam da yang ga da pam hi ta da objection ni le sho na wo ta da public way ne jang ji ba ngai ne long naw bing li khang jon mi lo isi department sa da himang ne ka sa tam than ni ma khar hi le yaw ji hi
opening a kau kai ni a chon thang date 9 thang yang ta tha da positive outcome le sa re ta right le chi ba hopeful salai ngrao so ja thak lain sam phong na maram pa hi dar kar sa na kai ni thum town hili pandak le bi wang kala hi leo si ji ba i thum we thar kham thang li la environment le chung khang chon da shit sang ai ja a thang ini tyong mai kha hang ro kai re arui struggles and challenges adc na face sa dak le ji and arui hili hang ra khai hili or a thang in la that khai ni department ping kha hang mi lak lo je na and no we ba kai na arui face sa dak le major issues ping hi arui small town committee hu mang hi maning la sanitation hi mang ni la kate challenges arui face sa dak le hi khima mai lang sa sa ro do arui yes fund release mak sa ga zangai re small town committee we sanitation issue ga zangai re arui tala kai na solid waste management plan malai dak le kate struggle face sa dak le issue face sa dak le ka ta kham lai sa ro do yarui na thei pai mai bai issue hi a thang ka pan ji li ka sang sarai re dai mi kap da ithum we staff staff shortage yes hi major issue a ka ni no ka hi ta da solve ka le ga sa lo pai recruitment sa bai la ta dang ran ta le okay da ri chang ga ta ji problem sari hi ta da hangai yeah okay ara ta ga ja struggles and issues face sa dak le hi li matala ga na ithum we representatives being chose elected representatives be it MLA or MP kalai thum we civil society organizations being hina or yaruina ADC hi mathamai da function sa ba vai areru issue hangai re face sa da clipping hi ithum ka thana being hina CSOs being hina khima mai sa mi si ji ba khima mai initiative khui mi si ji ba ADC hi mathamai da function sa ba ro do oh question jim thala ki yang re makeup de ne ta thangai yi idhum yi le dek le yi MLA bing hi athum chon lak okay ta de idhum yi staff a dai ri chi la athum hot da bi sab ta da chon bu pam mi yang jai na idhum yi ta da tambing side ka pha hi le la athum lang chon ni idhum yi dai makeup da ukhur wi MLA honorable MLA a ma shan la mi jong hung ling han mi oh the ji wang ring pai athum mi contribution ko chung khal lai athang in a problem ji rationalization of student teachers athang in a gang ji hila athum ko chung khang jon ta da athum da hang khangai li la as ji thai ji ka athum pa nang jon ni yo ning chila ge la ga khani li in a mahang ga ji that ka lai wo okay ithum mi long now bing hi li matai mi kap da ukhurli le dekh le ya long range re tang khur long TKS shinau long merang la long yang hibing hili ADC namam like bai le Iraq zang dam li ADC we revenue generation tiaw lak 2022 li issue yi small down ba asi staff ko thumang bai de yang ji daw gi da issue inspectorate staff ko dong zang dam shai revenue ko chung ga masam bang 2023 li long now bi atom li khang gaw tam tran ra sir de laga atom jang laga khang shai hi li ma tha mai kha ro 24 kum hi li la atom sang sir li chi li ya raider le gi sa wen double lang da sam bang ta chu wa ngai ni tum ari wi chi re odi sa ga sham de yana atom re me kap da long now bing hi ADC li le shla ki idum wi ta da khawat le khai tam tran li athami nganing mi shon ni ti ring pai okay ka ge tiao ga ko shoi ba ba idum wi public awareness ba hi sam ge tiao ga bat khai dai ena ji wi ta da ini discussion ni pha ki phai da kui jam ning shi yeah okay positives optimistic sa la gai na honda le ka lai tha awareness si ithum I jang jang da mak thaila ka chung kha lai sa la pai I ka tha mi ADC hi ka tha da function sa lak ta le khilak lak ji lo mak thaila chung kha lai sa pai kai ka ADC ji ka mingning ba chi mang phaning khwa la lai sa la pai ka ADC as a department function sa da le ways and functioning mak thai chung lai sa ra ka la mata la na staff shortage 400 plus le ka pam dak le hi na function sa da kya khlot manga la khoi chang ra ga chang kha ta pai si ji ba tham kar da khoi sa la pai the achai tha da awareness kami hen na chung ka thai khoi ra da shi chang yaw ja chena are manga wa pai mai khwai are ADC hi na od manga khwi wa ngai dak le
projects in pipeline jose or initiatives jose yaru na key expectations le pai ro do ari chat wa gi ji le ADC we na ADC wi number 1 idum school being ile abuwa being le shi chang sangai okay idum ADC school hi idum monitor am dala kan sad le ram le le dek le school being hi ta da aji lam ki dwi ketam now being hi district level li ishi selection ni chang dari yang science exhibition ni oh ishi wi school mdala kaina ran sadle idum school hi li wena kam tha ka chung sok pai hi li shi sanghai mi lo ka khani li idum ADC na sadak le hi tada acknowledge sa mi lag lo jim ning ne ka idum na ma sa jing si ukuri ke dat le sam rao yeah 3 months idum jakum tambing sai chi malai ma da kham khaw mu rut mani yang ku wi kham khaw ji yeah ye ne idum hi la ta da ot tra kham ga sa tha la ga malai gi jang ga yeah ukuri mu pung mu pha ga bai ya yeah akhang sa ta le yang ye ne idum bi ukuri third side idum hai pai sare yang model down na sa bai ke hi yari sai ko ran sit sang hai mi lo ya yari wi involvement le ga bai waste card ka ta khui ga bai ji ka khui mi lo idum ADC song ai na le idum da mi shap service mi ge yeah okay ring pai ning xie ai ni chan phai sa ga a che chung ga thai sing khui sam phang hai re yarin la chung ga knowledge sam phang da shit sang ai a ja yu shong ai na a che anyway first time exclusive interview sao ge da general salai ning an kai na yarin na thai ga pai ya kalam talai tu na issues face sa da klei le ara anyway chan phai sa hi kup sang pai mai khwa ina khanao sa da concluding remark sa da na li atam tyo khwing sa ngai ye mta la ga na ari tyo mai khala ngai ra ka mta la ga ni itum yarui le message no showing na kichi ta chan pao personal we shong personal no ADC on behalf no mi khpai le ka ming sa ngai ye mta la ga ni itum we ADC matha mai da function sa pai khwai ka la yarui overall development wang hili base sa la ga concluding remarks sa da na khami mi lo la kai ni chan pai kup sang phai sa se ta de yu personal sala gai jang ta de opinion hang ge yu office song la maning mane yang a thang ina gang li I thum tang khul law hi ina wat sa gai district khang dei li I hin de thei thang ko mi thai okay office wi shok ga chang o gi rule si la thei jiwang ring phala ki jiwang ring lang so la lang so yi ke madai makeup ji ba ba rules ba ji ke thei ba maning la jiwe ati shur de kharing ba ji ji ba ji sang sa ngai tiao mai de ma pung phar sa la jai ne ge khani li yi thei gu yi ngui la ngui la pai yang ka ta de yi personal sa la gai ko yeah tang khul wi ari hon khani thot ding hi la ri ge them ga chung ga sho gai smart sa sa khe hi government sector li department ping le I ta de what zang ning hui re ge ji ta de shui da kai thai he we disadvantage in now the government office you chat khang din pam pin sar gai tam ji tran de itum tang khor now we handicap khalai sa re ji wa ngai na side by side yang mai itum we ta da fast earning of private na sampang mai re itum we kholi sim sa de klei matha sang sak de klei itum we private sa ga zat pi na chung bai ji dai yang ke itum we long term we bang government we what road hi li da itum we khuni tot ke chung ga sang sakai hi we ta da message me ngai ni ni ka ga ning share ja concern lai la ga ne share sami dak le je no wholeheartedly pour sa la ga hang ji da ring phai ka la khani thot ping sa ka tom sang mi je a je ni chan phai sa la ga na ta hang gai da chung knowledge sam phangai re itum ADC we CEO akhli kala ADC representative le thada chanphai ga sala public platform le cha pak musang phang bani chena acha ini tha chanphai ga sa he rare sala ke chena valuable sala ke ning shnai oja na no ya tam ga sa khu shok kala ya ru wang concern le la ga na no department ni thada o sa mi dak le thai la ga ring phai ADC
mling mai ro no ji la hangai mi staff shortage le lak sal la hotna mi dak le chi thei laga yarun la ning sing yi de le ye hopefully yarun la corporation ma tha da mi mai laga staff la chung sang mai da sangai dak le chi la ung shok lang ro na da hangai maram ba wa programs policies ku chung a siam laga mung tar ga hot khana chu mung tar ga itu to ma chap pa mai jana ung ta la ro no ka la chi itu yaru wi ning ka chang expectation lang sa de le ye as long as ojana CEO sa de le laga itu mui ADC department ni haksang rai sang mai ro no kala no wi manga aina projects initiatives lak chunga khui kali da ring ko pha kala khamatha ADC sar no je hanglu shit laga ning share ji ojali hanglu shit la ye kala acha episode yang mi khaya ya ri psycho ri la ning shi chunga phong shok de la ye acha kuira David Kashungna MCS Chief Executive Officer of Ukhrul Autonomous District Council li chan phai sang room laga itumna ko chunga theising ko khui sam phangar da shit sangai awi leadership we azingli initiatives ko chunga khui gad le ye lead ko chunga khui ka ngai salala limitations se chungnau gi da matala ga na state na fund release ma sa khami class staff shortage ya kale da kle we along hili or mangala ko chunga mu khui ka thure ka ta salala hiwe along hili itumwi bang phamai khawai da hotna da kle hili yarwe itumwi roles and responsibilities lak chung khale le cha cha shan khui de le ye itumna expectations khale mang meaning la depend ga sa mang meaning la itumwi wa kai na la khi sa ba ji ji muchuk morok laga itum haupo khawai sa se depend sa laga as atumna hira sa no gi meaning la itumna la khi sa ba ikle ji hotna se ji hangai Ukhrul town hi itumna therma theng da hai se ji ga na yu tong li le re na ina khi shichin laga kali khi dispose sa de le kala ga da authorities being the corporate sad le ji hi khamata ya khang sa de le yana athang hang khai da from 15th of April single use plastic hi collect salim re je re kala hi thota ka wa itum le fine la impose sa re je re jan itum hi ka da shichin si gam shichin si ji itum questions house ara source le da clapping hin la your da clapping hin la mu your mi khwai la sa se kala itum la malo se itum na ara environment friendly sa ka mai paper bag or itum ngaleli ponda shuita ga bai audio ping hi shichin khawai sa se hi kipa na ka itum ring shi vai sa da claim ni na ka machuk wala ga na yu environment hi thermai khawai na yu khring khra ring phang mai khawai wang government na machuk shok la ga sa da claim ni chen itum corporate sa la ga thamai dok thi wa khwai sa se kala itum we waste card hi chung mai da subscribe sa khwai sa se ADC li kap ko tong bang manji machila na yu apa mi thermai da hai khawai ne kala waste dispose ka sa hi garbage khami hi disposable items pi mang hi mi se gi hi la it suggest sangai de le chi mang mu chi la are ADC we departments li later clay staff ping li la it maximum cooperation mi se athung staff ping na hot na da clay li to maximum cooperation mi da department hi ma thamai function sarano athung we limitations la it na phap ta mi laga itum cooperation mi laga matala itum we MLAs ping CSOs ping na cooperation mi da clay ji the laga support time mi da clay ji chung kharing phai mathamai da mi khwai hot na mi se staff shortage le da clay ji ka ta ka chipui pai ra ji sa laga or itum we le da clay groups being or CSOs no ituna staff being na ko pa apong la malay ki ka thala mu chuk khok laga ADC him thalai function sang sak se athang ojana hang gai da ADC clay wine itum mi tiano mang la ring pha sang da clay mathau mai function si sa si chiwa kya ka ring pha sang ra yang jena itum hi maximum corporation ming rok laga departments le da clay tong him thalai function sak wa hot na mi se itum yarina miracle expectations chung now gi da departments being we limitations athomuli ka da cho chang da le gi ji itum thai khwang vai state na since 2022 fund release masala pam da clay ka pai meaning na yang hi itum na thai mi se gala concerned departments being authorities being na hi ka da yang sang pai ji sa laga itum apam him thala kaina function sang sak vai sa se itum kharing khra ki ring phang sak vai sa se departments le da clay tong hi itum welfare wi bang ne hi itum ka thai der kar sa ye hi wa ti shura itum na voice out sa khang hi ji sa se ji khanau sa da mention sak ngai ne yaru psychorally chung khaning share itum maximum cooperation chi mi laga Ukhrul town hi third kham theng town lang sang sak se kalamata la kan 165 council schools le da clay ping hi maximum
functioning mathala kai na lekhwai sa se oja ping na la na thumwe maximum contribution ji milaga khamata katam naw sem se awa na la athang oja na hangkai da ADC school ping li chitsang milaga katam naw le jehova se katam naw ping thala kai sem ka pa ya institutions ka sang sak se kala khu ping la ADC schools ping he SMDC jang da mathala kai na yang sang mi da ituma pamli government school himam tham ni mentality a khle yang da je acha ADC CEO na hangkai da thumna mathala kai na hot na mi da khle hi itumai cooperation ji le la ka school ping him mutham ikar da chawak pai sang sak se ji khnau sa da hang khangai ni dum sai ko le ning share next episode le sampang share shit say